Zašto od potresa iste jačine u Kaliforniji pogine 60, a na Haitiju gotovo 200.000 ljudi? Odgovor je jednostavan. Visoki građevinski standard, kažu stručnjaci. Betonske višekatnice koje su činile velik dio Port-au-Princea pokazale su se smrtonosnim zamkama. Krhke i nefleksibilne urušile su se na katastrofalan način. Može li sličan potres pogoditi i Hrvatsku? Može i događalo se takvi potresi, pa i jači po svojoj prilici. Najjači potres se dogodio 1667. godine, prema povijesnim podacima. On je pogodio Dubrovnik. Taj potres je bio po svojoj prilici veće magnitude od ovoga na Haitiju. Prema statističkim podacima, vjerojatnost je 63% da jedanput u 200 godina Zagreb pogodi potres jačine od 6 i više stupnjeva. No mogu li zgrade u najvećem u hrvatskom gradu preživjeti potres poput onoga na Haitiju? 50% zgrada koje su građene prije 64. godine da bi bilo srušeno ili urušeno. Da bi to bila jedna velika katastrofa i materijalna i ljudska. Iako svaka građevina prema zakonu o gradnji podliježe kontroli statike i seizmologije, investitori često zanemare propise kako bi uštedjeli na materijalu. Vrši izračun i on je obavezan, međutim tu je onda još problem i osim te nepreciznosti i slabih karata, što kod izvođenja nema kvalitetnog nadzora. Za većinu zgrada u Zagrebu nisu ni obavljena seizmološka istraživanja. Primjerice za Arenu Zagreb provedeno je istraživanje, ali nije ni za jednu drugu dvoranu sagrađenu u povodu rukometnog svjetskog prvenstva. I Dinamov stadion i Branimir centar sagrađeni su bez njega, ali je trgovački centar Westgate pokraj Zaprešića sagrađen u skladu sa zakonom. Prema propisima sagrađeni su i Cibonin toranj i Zagrebčanka. Zagrebačka katedrala sagrađena je neposredno poslije potresa 1880. pa nije ni mogla imati posebnu studiju. Opasne bi mogle biti zgrade s mnogo stakla koje bi se razletjelo za potresa, tvrde stručnjaci. Propisan takozvani Eurokod gdje je znači za određeno područje se zna koje je trusno područje i onda se računa sa određenim faktorima sigurnosti koje onda trebaju zadovoljiti takav razoran potres. I ako je to rađeno na taj način, nema problema. No problema bi moglo biti s novim zgradama, zato što Hrvatska nema nove seizmičke karte za proračun njihove gradnje. Službeno se upotrebljava zastarjela karta iz 80. godina. Zbog zastarjelih bi podataka potres prouzročio više štete u Novom Zagrebu nego u podsljemenskoj zoni. Danas se većina zgrada gradi uz uštedu materijala koje je upitne kvalitete i podrijetla, tvrde stručnjaci. Zbog toga smatraju da su ugroženije nego starije zgrade.